رێژەیە بەلافبوونا ڤایرۆسا کۆرۆنا لە ڕۆژئاوای کوردستانê ڕۆژ bi roj zêde dibe. Rojane bi dehan kêseyên pêketinê tên tomarkirin. Hejmara kesên gocanê xwe jî ji dest didin ber bi bilindbûnê ve ye. Biryara qedexeya çûn û hatinê jî ta demijmêr 39 rojî tanha berdewam e. Welatî dibêjin ev biryar dê belavbûna vayrûs hinekî kêmtir bike. Lê bi her hal hemî welatî li gorî vê rewşê dê bi nexweşiyê bikevin. بخودی آنها قراره گلور درکتی حتی ساعت 3 و ام درن مالی خوزی على طول ولوب جعسر بيف كسب نك اف قراره آنها ام التزام بكري ام ساعت 8 دكاني خوفتكن حتى ساعت 3 ام درن مالي خوزي على طول دنيا صالي ولوب Tevî gohîn jî nediyare ev biryar dê sînordarkirî be yan jî dê bibe qedexeyeke giştî, lê welatî dibêjin eger qedexeya giştî were dê awboriya wan lawaztir bibe. Ji ber got karînên xelkê tunene godebara jiyana xwe bikin, bêkar û dikanên wan jî girtî bin. مثلا انه تبي جولتي دكاني خو قشي بقره وخلق عمال سبيحه طائفاري قش خرد سيحه كاردك او روجا خوجني كارب شخور من كيبين ما $2 دقين ما يورو دقين ما اوروبا قو خلق مالي خورين شينا بزحمته خدي ويدزي شبه وخرابي شبه ويقول لك تعدي بقي ملت اي مزمين اف مثلا حضره كامل نشمر ملت يما بري فقير بري حرب الباميه وقال لك تش تعداي المهاتيه قبل حضره كامل ازبيج ملت تعدايك مثل وان Hejmara pêketiyan li Rojavayê Kurdistanê 4000 derbas dike. û bi hatina demsala zivistanê li gorî desteya tenduristiya Herêma Cizîrê, hejmara pêketinê dê ber bi zêdebûnê ve biçe û belavbûn jî dê zêdetir bibe. Tanha jî bajarê derikê kerentîna giştî de ye. û hîn jî nediyare çi bajar dê têkeve hema rewşê de. Ekrem Salih Kurdistan 24 Amûdê.